Seza Maria dia mahavita akaiky ny Croix-Blanche akaiky ny Croix-Blanche. Zay io zany tsy eritreritry ny hoe papakevitra tompina vita fa misy namana zay zany hoe azatao ihany zay na papakevitra zay. Ataony zay voalohany zay nandefa piky velona satria misy mitady ny olona. Izao zany zay tapakevitra hoe raha misy manaiky vita kely vitra karakaraina ny voaly zao zany ndray satria matatao marokolao reo misy. Aretina lavaly zany nofa misy defa tsindrina le victime produisany. Manandrama aloha zay zany manandrama aloha fa raha tsy manandrana ndraiky efa azo atao fivelomana.